Tapi nabita angkan bolana Ummu Salmah, indok Salmah. Iya na bayne na nabite matolak da inapi po bayne. Apa mati ambok Salmah na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai pudang Ummu Salmah masarala da ikasih nyawana kadai nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambahi Allahumma ajur potolayang nga iya talaiwe iya nabi makanja ina talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tuh inna lillahi ternyata umate. Nih baca musibah mi. Maka nami ko dalile yang terkena musibah. Tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan. Ibaca inna lillahi. Mega apa tuh nasa dia pun mate natandem itu macam mate ya tuh itu jadi dibaca roh.